abashubuzi aba bamazire emyaka 3 barukora umwanya gwa kigonji omukichayi cha police barracks hamwe na mwanjari ahabire hariho irimbo akatara kakasya kamazireho biliyoni 23 kandi kampani ya Chongqing International Construction Chiko okuruga muri China niyebembire okombeka kataraka okugaba emidareji nukwija kuhurwa katanuru process yatandikaje zobe twatandikana n'abashubuzi abakuguza omudara abaguza bogoya inyanya obutunguru bo barukwata izobe hirirwe nagira ngo umuntu yaheza kwata umudara ashemerere kutandikiraho emirimo ye abantu barumu abakuza mu katare n'abantu abutwaye handikire ababe barumu tutakadimorishingire katare tutakashenyere katare so nubo turuhereza ntumanyango n'abasani benda kora mukoka abasani bashabo mukanso abashubuzi 22 nubo barazo mu kataraka okurugera harime ya wakabari municipality turaza kutere furemo murundi kumwe buri muntu wana tahenkahe umukatare tubahe grace period yemyeze 2 batanashusho tubahe grace period yemyeze 3 buri muntu wana kuba yagira mu facility yeye Godfrey Nyakahuma RDC wa Kabare owahika kwegura kataraka yashaba abashubuzi okakozesaje okubinga obworo akakatare president nagirango ko kutwaburijo kabaso kutungura ebyentashya yeka tuko nobura abinyindira tikurira ko miziga yindi kurira nayo akura gushemererwa ku kigambo cyane akataraka kakombekwa omuntebekanise ya World Bank ere kumanyonka Markets and Agricultural Trade Improvement Program matipu ya kashatu amakuru agagasha kwa Job Namanya Apoli.